Fatalo fatu le mamano le tatou e tansia e mai na tiutas. E ngata fo leo o mwhaima o maine tula o tatou whaasoa pe inunga o le fionga le tua ma le upo le to ia wale tina ino suifo ma le ora wharenga. Ia arsi o tatou talo va tete ma ana le maila o fio fesosoa mai o nga paia o lava o matu fesosoa le sili o lava e te whaa manino o matu whaia o whamutatalaina le upo le tua ina ia o mātou mata mela o fio se i whae ui o lava di inga te ma ono Iesu amene ma amene ia leo e whanongongo mai o lo whaagomina pia tatou mawhtanga nei whautuspa ia fiafi o aso lulu te tasi ina i mwhai pia o nau tauina i tatou lera o tatou iei vaenga o le whamatalaina po le o ina o mea alofa a le ngā paia mantua mai la o mea alofa ni e iwa mea alofa ni e le ngā paia o le vai aso lena mawai nei na tatou whanongongo ai ma o ina i tatou i vaenga mua tolu o mea alofa ia e whaale oina pe mawhai o na ngangana ina ma la ngona atu le la iai e le afo i le ngangana ese o le whamatalaina o ngangana ese le ngata ilea o upu whapewhitana le la wo mai vai aso nei o la tatou tatanoa i mea alofa e whaali pe whaailoa mai ese mea le la i la mea alofa i e tolu la tatou tatanoa ni iai o le mea alofa mua la lea mai e le ngā paia o le mea alofa o le upu o le malamalama lona lua o le upu o le poto ia malona tolu la o mea alofa i la tatou tatanoa iai o le suenga i o nganga ia la whamenena o tulapa o anga i le tatou a onga le nea fiafi ina i mawhai pia ona tatou mamalama ia o onga nei whaatau i mea alofa i vane ngā paia mantou fwoi o le ngā paia ma lona fio ifo i to tongu ia i tatou fio mai ina i mawhai ona whaamatuaina le tangata i fua le ngā ai a fio ifo la le ngā paia i lunga ia i tatou o lo wa iai malona mana lea e whaonga ina i tātou ma le whaunga ina i whapea o le whaatino i nei le wonanga ina i avi i ai lea tua i le whaiala ono le mawhai o tangata ai whamoe lawa i le maalofa e mai ate e whaonga i le taimi ma le taimi e tutusa mana onga o lo ta oto mai ai amen so o le maalofa la lea e peo nei whanonga mai ai o le maalofa nei o le upon manam le la tang fai e whaamamla mai nātu. Ia ngā mai leo nei maupo nei whaamaoninga mai le fio ngā le tu. Ia e fisosoa le tu i nei whengo fia whaamamla o e nisia. Le whaia tāia na talia mene ona e le o mamala mai pia o tātou pa e le mamla mai se me. E te nofono whaia le mena ti ia. Ai le mamla mai kia ulu siti. E te nofono whaia. Ai le mamla mai whai pia whawhina e kia ulu se tree. E te nofono whaia te le ai mamla mai lo. Ia ngā le waifa e lunga le tree, le waifa e lunga le kasi le waifa, ia wai la e ten city e sa, langa le wai mamlama le wala e te alia. Ala whanongongo la i le amtaina man whaamatalanga o le winga o le afo o le mea lofa, amen. E se le mane o le mea lofa, o le mea wa mai, mo i tātou, la whaafonga la ie. Ia ala whaamano me natu, pe la whaamawala i natu, i le winga o le mea lofa lea, o le upo o le mamlama.
Yeah. Ole upo le malama, the word of knowledge. O se whaalinga mamana mai le nganga paia. E whaailoa tuai ni mea sa tutupu i le tuanai. Po o lo tutupu foi i le taimi nei. E whaatatau lea i ni tangata, o se nofoanga, po o se tūlanga o lo o alia e mai. Whamaile whaperitania, Brother Hagen. The gift of the word of knowledge is a supernatural revelation by the Holy Ghost of certain facts in the mind of God. Facts about people, places, or things in the past or present. Nena koe whakolongo, o le upo le malamalama. O i ro whairo mai ai le atua, se mea sa tūlai, o se mea sa tū. E a mai lai le atua, ona o ia lava, se o le atua e o le poto malava. He's omniscient. E iei le tō whawha le atua e mamau i lo roto i le mwhailu tato mawhawhau le titi lea. Ona fuatia le matautia ma le loto o le lautele o le maulunga. O le tō whamara ta maile i le atua. Le la fa e mai ai. E nao sina ta mai upua e watu lo loto. Au inala la fa o ngai nei loa la le Mealofa lea. E fa lautele mai ai. Au a watu e le ngango le atua i ate oe. E le te Mealofa tina ina mai ai. O nao sita mai vaenga pe ngara si mataua le titi lava. Nga sina upua e watu po sina fai upu. O meina tutupu o le tuana. O mawhai nei ona e whamatalai natu. I se tasi o lo whapea ona ui ai. Pe wangalo fo i ate. Mai e o mai peo se mawhauwhaunga. E le ngata sina mawhauwhaunga. A peo se mori mauma o lo tutono lo nganga. E wa le nganga o le tua le tutono i ai tatou. Ola na ngalua ina le Mealofa lea o le upo le malamalama. Ia ala i le nganga o le tutono i ate oi. Ia a matalo na whaleo mai ei, ma whailo mai lola mei. O mea sa whapeo na tutupu. Lela i le whatita inga le pe te whalonongo mai ei. A whai nei, o mai foi. E pe se moli mau te tono lo angama. Like an inner witness in your heart of the Spirit. E wha mai o mai e pe se langona, po se manatu, po se whaalinga foi. Like in a vision. Amen. I ei whatita inga lo i tono le whio ngaletu. E whain tatou baba ai ai. Ma whamautu ina mai ele upo le mamla. Ai, e le whapena o le whionga le atua. O lo oie fo i e o whaonga ina le taimile nei. E tele ni matonga lua fo i le leo. Ma le whainga loka mai whafu. E alo lua se la unga te ua ma se upo le mana ma se isi o lo mo mi se ta. Io i le te whanau longo tu e moni ya. Io mea ia le o lo tala noi. O ngai whamaunia ma i tangata lea. I se me sa tupu i atia. Whatete i whaingo fia to e babi. Sai se tasi au matoi i ali pata se si vaenga o se ngā luenga whatala ina matoi. Au ngā lum se tasi o whaiwhi au mai fia mai Amerika. Sa sau se ta mama tua la vai whanu no mai. Matua whanu no mai ya. Mo mi se talo so so. E whamela upor whailango wale o te mate ngā lua leo te whaliwa i whailango le. E whamela tala le whailango. Wow, o leo te whali whamai. O leo te wha ai atu. Le upula le malamalama, le wa mai sini ma e le la au umia na e pe la na e mataria le malamalama le palangi sa mai faf ale la u te famatala tu e famatala ta tale ta male pe isa ma ale la au le fai asi umi e famatala tu ina le mo mi so son ale wa ave le afo le fai fi au le mai faf ma I no pa ule niu Matau dia la, on mele vai ai, ona se me volele pesiat. Ale la famtala fa mai, e fai si maulu, o ina la na pa umai. Le la u famtala ina mai upo man male. Pela e fa pe ngale winga. O le ngalu ina la le, o le upo le man malama. E abatu ti o ina sina mea. Ya ale la mai fa matala me le nganga pa ilo tonu ya te. O ya so son be, el tina ya elo ni so fatete nga tabu na ime le fionga le tu. Ia o fatete nga mua lea o Anania. Anania o se tasi tangata whatuatua. Whamaina ia maua se upu mai le tua e awala mai I se whaalinga
po se vision. O le ngaluenga iwa fai upo se fulu, i le se fulu lua le lau fai tau atua. Fa mai saita maseko le tasi soo, o Anania le ingoa, ua fetalai mai fo i le alii a te ia i le faalinga. Anania e, ua tali atu o ia, le li ie o au le nei, ona fetalai mai le o le alii i a te ia. I nā tu ia i lunga, alu i le ala o lona ingoa o sao, o le street lea ta ua straight. I nasa ili le tangata i le fale o yuta o saulo le ingoa o le tusa a wawhaahuta mai o lo tatalo o ia. Wa ela ia i o vai le ngalu ngale ngana pa ia le fai atu le chulo i lunga. E tu atu. Ele na le tua o le fo fa ai lo ia i le manam. Ele e tele awala tele manga ale uta usa o ia. O le ngol manga ala na tau. O sa o. O sa o le ngol awala. Ele o sa o se ainga o le ngol awala o le sa. O no winga la. O le me ton wale a fa mai wa tu lo. Ya a tau no tomo ia le mele na ma le upu le a. Le la wa wala na lo. Ona le la o malmalama. I le mele la harbe fa. Le la wa nga ia tu i lo. Ma fa tino i nai lo me sa fina le. O Anania le vo fa peona ia ma fa i lo no lima i ona lunga. Ina e fa peona tu fa ia ia tamo saulo le ma tawiana. O saulo le ele pula i taimi le na tai ai. A le la va sota ia tu le nga ngole tu ina i fa nga ina ia o ia apostolo moni wes. Ele me fa ina fa nga tawas. Wa le bota was. E mo mia ona fa maloloina ina ia fa ina pula. Ona lo le fa nga le la wa ve lo le pula man na mai Anania. Tu lo Anania sa va sa o ai o la wale ta o sa. Ia le na nga lo tu ale awal. Ia ai fa pelona ta na tu fa ia ilo. Ia na fa e lo le ona libero. Te i mai lo mo. Ma tauria le suia le mo o Paulo lai Paulo te mila lai sa fa ta sui mulmuli lo la ia Paulo e wa lo ngo le sa ngo ia sa ya le la e va vai mai ana le avela fa no ana le o martana le nues fa no ana va e ta wa so sto ina o saulo a le na ngo le upol man ma le mai le tu fa ngai na no la Mealofa ole ya le o martana le tu se Paulo o lo va to lo fa ni vai manga io me fai le tu ia fa un mai pe fa un mai ina e manino ia te oi le o me ane te fa mana mai anen a o fa i pasfuru lua wa ia fo ila le mena fa i loa le li ia saulo fa mai ona i loa tu fo il fa alinga le tangata o Anania le ngoa o u fale atu wa fa e lona lima i ona lunga ina ia te va ai o ia. Amen. E mo mo ia le nganga le tasia. Ele o me fai se me foi pe fai tau mate foi le lo tua pe le foi la e lo ala fo ta pena. Ele nganga la le tasio le nganga le tua. Ina in fa fata no mina fina ngalo le tua. I me le ma me si mla. O lo fina ngalo ia o ia. Ma le foi le por man la le na ave i si fine le lo vai. Le la fama la mai la tu fat foi le il tina ia eloi e ese le manaia o lo mana malama le I mene amen o le upol malama le na a fitala Yesu i le fine samari lu le vai eli Ioane fa foi o pesfulu ono i le sfulu iva fa mai o fitala atu Yesu le fa la tala noanga alu ia oe wala au lau tane ile e tue sawa I nei a wa tali fa fine ele ai sa tane o fetala yatu Yesu wa tonu lau upu ele ai sa tane a wasa ia te oi tane to lima o ia fo I wat o ia te oi ona pone ele o sa tane lea o le mea moni o e fai mai ai fa fena I loa ele li ia le tuanai po le le ola ia sitina lea ia ole upu le ole malama le activate po le ngalue ina I ma na ia ai fa no mo fa mai ona fa ya tu le ese wi ole li su ke ele ama se upu fa sala fuile pe se upu e te mo fa ye te fa le anga pe na le upu ole lo ala foi fa mai e sa o
A ole mena ia te oe. Ia ele ai. Le sa iai mea ia le au tatara noa tuai. Vai e le ngalua le nganga le ole mea alofa le manama e whailoa tuai me le tuana. Ina ia a mai le tangata i le mana malama o le atua ma le fina ngalo whaasino. I le to o tele lau tangata neina na liliuina. O na ole upo le mana malama le na awe le neitina. Sau lofa i tangata sa mana. O mai se tatu mawa ai. I le sa whapea na whamatana mai a tea. O lone o ia lava o le Mesia. Amen. Amen. O le isi whatekta inga, o le wing, o le upu, o le malama i a Peteru. Ngā luenga se fulu, whai upe sfulu iwa i le lua se fulu. Whamai, ua mana tunatu ifo Peteru il whaalinga le na wa ai e Peteru, whai tau i ngā luenga se fulu. Whamai, ai whetalai mai lole anganga i a te ia. Whaauta o loo sa ili mai tangata e to atolu i a te oe. Ai tu ia i lunga, i nā luifo, tau te oma i lātou, au a lawa masal salawale, au wawa au wina i lātou, e hau lava. Amen. Le upu le malama, le ua mau e Peteru, mai le anganga o le tua. Sele, e whimoni mawa i ala le mea lofa nei, i mea wha mautuina ai mea o lo wha pēna tutupu mōmua. A le uto e wha mautuina ina ia, wai mwhai ona e tala no tu seisi. E wha matana i natu lo se mea sa tupu. Wa tile lo na wha mautuina e monia, te pipo o tinale i nungal vai e. Matua wha mautuina le e saoa o mea mamana mea lofa nei. A le ua wha tinoina i e ala i le lofa le. Oni mea e le mawhai ona e loa ina. E le loa e tangata. Tatou mawhau whai tangata. We have no knowledge of people's past and o mea o te tupu i la tō langa i taimi o tō nai wanga nā lava whina ngalo le tua e whai loa mai na sina ma tā ua o se mea lea e whai loa mai ai e le wha moe o le tua ma le whina ngalo o le tua ina ia whapena ona whamanuia ma whasaoloto ma whapena ona iaina whamoe lei. Ea lai wana mai mea lofa nei ai tātou. E le ngata ina ia mawhai ona whamautuina mea e roi o mea nei e mai le tua ma le whina ngalo le tua. Ai matua whatupula ia fwoi whatutua tangata le nei o le ua whailo e le upune o mamlam ma whaanotu te le nai. A wana mea fwoi le tasia na o ia e fwoi ia maria ma reta ma si o la tua ngane fwoi lo la sal. Ia, ua sila fia e Yesu, ua maliu ia la salo. O le Ioanes fulutasi, whai upa fulutasi sfufa. Pa mai ua whetala i atu Yesu, o loo ua moe le tatu wo o la salo. Ai o te alu, e whawhango i ate ia. O lana whetala inga le whai au so. Pa mai ua le malama ona so. Ona whetala i manino atu leo Yesu, ua oti la salo. Wa fena sila fia le li o le upo le malama malama atu ele nganga o le toia te ia e ele mea o lo tupu me o tula i mai i le taimi le nā. Ia, wa mea la ia. Wa na o le upo le malama mea lofa le nganga pa ia. A wa mea lofa ni e whailo. E au fo ia te oi. A au fo i lava ina ia mawhai ona e fesosani se tasi. E mawhai ona ngalue mai le mea rofa lea a le hanga taipe fo se si o lo mai tinga ina a le la o mai le la e te taro e te ua ua tu e le atua i ate oe e ala mea rofa le o le upol malmama sina mea fo le pe sa tupu pe mafuai le ia le mai ina ia mawhai la o le whai le te taro lea ia mawhasa o loto mai le mai o lo whape ona no fuporonga vai la le tahua o mea rofa ne e le te a mai le kalesia na mai ina ia whaonga ina ia whasa roto ina, ma whaatua a tile e tangata i le atua. A wā whai lale wanga lue le mea rofa le nei o le anga e alala i le upo le malama e loe se mea. Me whai lale sa tinga lava na roto tele pe te uru mo whai atu ia Yesu. Se o au Yesu o te oti a whatasi mai. Ana iele upo le malama le iele vaenga lea. Ina o mawhai ana i lo mamau atua e le li o Yesu. Ia mawhai lo atu le upo le malama.
e fa mai loa ia tala le li o Yesu mai ai le I vivini fa tolu ia mo o e fa fiti fa tolu mai ate le upula le upon mamla mai ate le li e sa le me le fa yona o mun atu ne ate oi mai o te tu ina tu lo wola mo ai mai pe te o lo wola ne Yesu ele ia se ona o e lo boli fa mai lo tali le I mai fa upona to suma valumta o su tolo le ia o fa pe mai e te tu ina tu e lo wola ona wa e moni o te fa yatu oi e le vivini mo se e fa fiti fa tolu mai ate vai le upu le malama le ia le o Yesu e se alfia nice ma ale ai lo mama o tu le e al metele vai ana le umano fa fiti fa tolu fa to a vivini lo mo a vivini au mo fa to amana tu wa lo pete e sa o le leia a me lan men tu pe a pete o I fa to ala mone pete ru na lo fa le o Yesu fa mai na sawa I fa fo jangi lo ina wa ina mo to fa mautuina le emonia o ia lava o le atua o ia o le faola o ia lava o le mesia ale na ia loa mai ai le ia o le teme vine I mo o la fa fiti fa to na ia la mona le emonia o na ngalu ina ia me alofa ne ele ngata e te to ia lofa I le atua ai fa mautuina I malo fa to malo te tonuma le ai emonia ma fa maoni le atua I mea ua ia fola ina mo tātou, amen. Ole opo fo i ole malam. Ai mantua fo I le taimile ia Iosefa. I le taimile sa whapea ona I ele miti a Farao. Lela e sau le miti a Farao. E le malama po e whawhea na tangata na whamatala ina, ua le mo le leia ia le tupu, o tupu o e kupitu. Ua le malama po le ale me, ua le mo le leia, ua pi a whabalbele tulo. Ya ale ala so e mai loio se fale fa matala ina la miti mata lia foi la ole upon nama ole me ele I lo mo buel tangata le mai ai na ole nganga le tu na telo le foi la sa wa fa matala mai lo miti ya le la nga fa mai o povi fitu mo mai lungo le vai onai fa mai o mai a povi fitu pepeti a povi fitu ai ele ngata la wa ai wala popo ai le fo wa tu fo mai si povi fitu ai pa e ela nai povi fitu fa mai na no mai a povi fitu ai uma povi pa ai uma povi pa e povi la poi ai uma fa pa e apo le upula le fa mtala ina lola le upula le na mai le tua ya Joseph fa mai la ai te usanga na sina me ele lo Joseph fa ise ala ise o ngetele a le la fa mai lo a va vai o tu e te usanga fitu ya le e ma wa el tatu ne le ma ai mulu mai te usanga ne ora ai ele ma le la mala la nga I mai ma fa pe fa ma te la ina no le ele ma onge lo le la fe mai lo la tala le to a te ia lo to a mala mai lo na ma to fa la ele tala miti ai fo ia anepukanes o le miti anepukanes ele fa ma tala ina me nga na la nga fa si o te anepukanes e fa tala itu ia na o mai e fa ma tala miti anepukanes awa foi la o mai e fai atu ia fatula itu nei e a Nebucanesa e famtala tu miti e famtala Nebucanesa de ai famtala mai o tu miti le ai ave le ia tanielu le upole manlam famtala ina ilo le la fa pe na macho e te ia Nebucanesa o mea uma ia sa ilo na miti na famtala ina mai e senta o le upole manlam amen ya le la tatu o tu se banga nai se me mo le upole manlam mai e nei mo fai o tu fa mo tu ina fa te tainga muli le nei lo le peteru le pepelo ma le tau fa se Anania ma Safaira I le ngaluenga I lima le na fata wina la fanua ia ole me e pule lava la o tau la fanua ai pe o na vai taimi o mai tangata o oli fa tau mala to fanua a mai uma lava tupe tu watu la apostolo a wale fa so ina le ekalesia I taimi pe o fa pe na ona fatuina fa na mai le wai ekalesia I le wenga ia ai pe o I fo I lava pe o sawa I fo I male nga lue mai fo I le fili wa le fa pe na ona
O le whapena o na Whamaori mataala ia. ia la O ua. le tausi i whenga ma upu. Ia, mai pei o le tala na pe teru ia ana nia. Ai sa me we pe pe loa ina nganga pa ia. Ai le i ai lava ia te oilo tupe anai pule lava oe. A o mele pe o tau whasise, ma pe longia, apostolo, fo i lele alai whaafonga le ngango le li. Ia, whawhena i loe pe teru, ona o le upo le malama, o lo tala noa mai ai i le ngaluenga i lima, fai upo mua le sultasi. Ai, o le whamoe o mea alofa nei. O le whamoe o mea alofa nei. Ina ia whaasa alotoina le aupa ia o loo noa noa tia. Amen. Lona lua, ia mawhai o nei loa, ma whaaleo ngā ina ngā luenga a sātangi. O le isi whamoe, ia tu e se ina le anga sala mai tutonu o le aupa ia. O le isi whamoe, ina ia i loa whaalinga pepelo ma nganga tau whaasisei o lo tau whaia ngā i mai i le aupa ia. O le whamoe no lima o le alofa o le tua ma lona fina ngalo ia whaamanuia ma ia le leitau nuunga o lana whanau ia o lava i le destiny ma le whamoe o lo fina ngalo ia e una mga lulua ma o lai. Amen. Poi vai le te leo mei pe whangarua ina mea rofa nei. Ra o ia i mafuanga nei ma whamoe autu. Ele ngata ina i whasalotoina. Ai e whaatu mawina. Ele ngata ina. Ai e whaonga ina ma i e whapea. O na ola le ka le sia i le fina ngana whaatusa. O le atua i totomo lana ngalona. I e fōlinga i a te. Ina u whaonga ina na mea rofa nei o le pumanla. Wa awhailoa tulola wa pe o le uponmanla. O se mea sa tūla i mai pe sa tupu i le taimi wāru. Au lela uto e whailo atu, te pēa no tala no atu i mei sa tupu ai. Au lela u wha manatu mai, le aila, o isa iei o, e leia masesi na oia, au lela uto e wha manatu atu o na o lea nganga o lea tu e mwhai ai. Amen. A tatu o mai disi vai ngalona, lo lea matufu e tolu i a mea lofa i la tatu tatanoa i le vevine, o le upula le poto. Le la tatu tatanoa. Ia la whamutala i natu, ia pe au i li natu i le winga o le upo le poto. Pe ia i tasi leo mea lofa o le whaailoa po le whaari mai o mea sa whapea na tutupu. Mani mea o la ngai mai. Upo le poto po le word of wisdom. O se whaalinga mamana mai le anganga pa ia. Whaatatau i se whaamoe o le fina ngalo le tua. Ua avatu ai i le tangata talitonu, le poto mai le tua e tautala ai, pe whaatino i se tūlanga po se ngaluenga i le taimi nei po le taimi i le lumanai. Amen. It is a supernatural revelation by the Spirit of God concerning the divine purpose and plan in the mind and will of God. It always speaks of the present or the future. Amen. Mai o le upo le poto, e masani a o nanga lue ina whaatasi ma le upo o le malama. A wā o lai pe i whaailoa mai le nganga o le tua, se mea na tupu, po se mea lo tupu, i le word of knowledge level upo le malama. Ai, e masani a o nanga lue whaatasi ma le upo le poto, ia i loa ai e le tangata whaatua le mea e au o na whai, o se upo e au o na tuina atu. Amen. Amen. Fa mai ele o se mea alofa fo ile le poto whalaulangi fo ile pe masani ai. Mantu fo o mea alofa mamana mea nei. E a mai le nganga o le atu. E o mai lo mua fo upo le poto e ui mai lo nganga. E o mai pe o se manatu fo ile pe o se prompt. E la ngata ilea e anga i mai pe o se whaalinga, pe o se vision. O lo tātou wa ai i lale nganga. Se mea lo tātou whaia pe whaatinon e hui foi o se mea e tupu mai i le lumana. A wanga i mai. A le upula leo le poto ina ia mawhai ona whamatala i nai. Man tō whai la ai toi wama ai pe toi whamanatu ia te oe i le tūlanga le i le miti a Iosefa, le miti le whamatala i na Iosefa e whala. Nana umana whamatala le upo le malamalama ia le miti le iai o povi pa e ma povi la popoa. Whai mai lo le upo le poto. Whai lola na whautuanga i le tupu.
fili lo ses e a mai ia saito ma ia mama e whaputu vai la le upo le poto le e whamai la le tala al tupu whamai oila se poto tu lo amen oila se poto le la wanga lulu me wala le tala no tu tina e pe nga lulu fatas pe o lima le vaenga le ma wo fatas ina ia tonu ina ia fa pe ona vi ia ma fa ilo o me mana ne ele o me mai se poto tanga pe fa mtala ina o me ne o me ale tu o me alofa le nga pai e va ila sa wa mai la lofa pu sa wa mai o le mama le e uma lo ya ulo o le mama le Josefa na o ya mama le o le si va nga uma le ele aila e fa longo uma ya o na o te fa longo uma ya cha ai pule o o va ila e o fa tasia me o se mana yo fa mai ia Dr. Gail o le upu o le malama ma le upu le poto e tali tutusa lava lo la ufa tinonga o le tasi na te whaailoa mai mea na tutupu a o le tasi na te au mai le poto e iloa ai le mea whai e tusa ma mea ia na tutupu. One gift supernaturally reveals the facts, and the other gift gives the wisdom on what to do with these facts. Waila le taua, e saolele, e o whatasia. I le tasi e whamanatu mai le mele sa mafua. Ai le tasi la, e tau mai le awala, e fisosoane, ma mai le tali o le mele mo mia le fisosoane. Au le nganga e tasi. Le nganga le tasi le mai le upo le manu blanc. Au le nganga fo e le tasi. E fo le ua mai le upo le poto. E mawhai o le whamtelene, po le ala le awala, e fo iai po le ala tali, e a mai tutono le mele. Ia vi ia la le toa e se le manga le ua whanongo mai. Ia vai lai mei a tutupu ni tatu ngalo ma le kalesia. O ia la le fia sau se whanongo e le whapea e te whialore wha. O le iei le ua poto e se e fia mo le ai. E a batu e le nganga ia te oi le taimi lea o lo umo o mi ai le fisosoai. Ia. Le whalang tupu lungo le vai ele. Le la whamtala ina tutina. E le ngata fo ila o le tali Yesu. A le tali fo ele leitina. Ai umai fo. So le umanu malo ina le mu. Ia, o le tala la nā le o tatu malama i ai i le fine i lunga le vai eli. Pa mai au tala no Yesu ma le fafine le vai eli, sa sina fia e ia, e ale le upo le malama i tane e lima le fafine lea. Ma le tangata o loo lana nofo i taimi le nā e leo sana tane. Peitai, sa o ane i a Yesu, le mea lofa o le upo o le poto. Amen. O ia sila fia le awala e whaafeiloa i ai le mana onga o le nei fafine. Ina ia maua e ia ma nisi te o tele le ola e whaavavau. Vai le uma o whaangai no mea lofa ne. E uma i wha o le vi inga ma ia manu maro ina le tangata. Ia toi fo ia i le atua. Ina e mawhai ona e pe mawhtanga lea e whaawa. A ore mea no fo a mai ai tātou. Ina e mawhai ona tātou whaonga ina. So se mea no whai abatu i te oi. E tele abatu te e abatu lor mea no. Ore mana onga mar fina ngaro le tui mea no whanei. Le wha matango fia ina le kālesia. E whaonga ina le kālesia. A wa ate uteun wha matango fia. E nā lea tāta mai au mea. E le se me tino mai. A le whaonga ina la. E mo mbia un tātou mamla. Le uwhana le mamla ma po le poto na uwhatasi. E le taimi sa mali wai la sa. Ma le wā menga lena. Pe o le la e malisi mea alufa le ta. Ai whamatala ina. Ina uto i tū mai. Le la ina ua whaiana ngā lua ngā ua mai neli tala abia. Ua mai la sa. A le la mai ngā lua Yesu malu la tala inga tala. Le la na i le upon mamla ma le na whea tona so. La ua lu se whafangu mai la sa. Fama ya rai mo la la sa. Mai le ai mo ti la sa. A le upu la le o le mela e o le upu le poto. Le ua o whatasi ma le upu le mana malama. Le la wanga i mai loa e o mai i. Ai fa mai no le tala ai fo ia marita. Vai ana fa pe e te ine. I le o tisi matonga. Ai fa mai tala Yesu le e fa ai loa ai.
le vi inga o le atua le mele ma ia vi ia le tali ia tangata. Amen. Malana tala lena fai ia marita upu le poto e tu mai lo tuangane a wa o ia o le li o le tu le ola. Amen. Vai pe e mori mawala e ngalului pe e o fatasia le Mealofa le upu manam. E la fa mai bot ai fa mai le upu le poto. Le e tu mai. Lai mo la sa. Vela ia. Ia nga ia tu la ia. Ia fa tino lo le mo si Mealofa nga le muli mai aso le ato. O le fai lo va nga le fai lo tu ma. A le tu mo tangata. O vai le tahu o Mealofa. A ona nga tu fatasi me ne tu fatasi. Fa mai o ale vi inga o le tu. E vi ela tangata la le Mealofa tangata na ola me mai e polo ni poto malsa. Le vi ela tu o fai lo ma mana mo si silese. O le tu o tato sui. O le tu sui fo. O tato o ona manga lu ne. Ya nga lu fatasi le Mealofa mo fina nga lu fa o le tu. Upol malama mal poto ia le sa fa lo ia pete o Mealofa ne le Agaga Paia they all work together for example afa pe tasi le Mealofa ele fai le Mealofa tasi le ona tam fai e piki lunga ia ni pepa ia but e ma fai Mealofa lua pe tolu ona fa pe na ona fa tino ina ia mo lunga ve inga le ma ia fai le fa moe ma le finangalo o le tua pe lava o se fa te inga le te vai so lava I fai evangelia I TV po conferences tatu te o ia e alu le service wala o mai le upo le malama a word of knowledge I se tasi fai launga fa pe mai e le tangata le inei o lo o mia ia le fa malolonga me kanesa ben te o tele tangata I o lo o mia le fa malolonga mai se mai ia that's a word of knowledge o lo foi testimony ini so lo ia so se ya la se me lo mia no tia I la to ale mo la wo fa I lo e foi le una le tu lo tu la I foi le teni yeah that's a word of knowledge ona umarula I amata ona wala God is healing someone over here in this area from cancer e le tangata le fa malolo mai I le pipeli le mai pipeli e tangata ia o lo malolo mai I le tulanga lea e tulanga I pona ivi o mai ese lotino o e falungoina se vela I lotino o le Agaga Paia nanga lue te oe and that's a gift of healing o fa malolonga o le Mealofa lea o fa malolonga so te vava ai lava I ngā luenga Mealofa o lo ngā lulue whaatasi ina ia whaataunu uina wha moe ma le finangalo le tua e le ngata fai le poto le na ave a Stefano ina umwhare whaamtale ina mwatu temi le wa watuani Stefano e whaamasino le nai uia ina na whitongi ai ma uti ai pite iane la ai le ioti Stefano ona na matua I avatua le tu le poto e tuai ma whaamatala le mafuanga mo le winga o le mea na whaia le li o Yesu Keriso le ngata fo ina o le upo poto e alia e ala ma soni whanga le tatu li wha o le Yesu Keriso pēna o mai fo ila usi tau lang sili ia ma tau mo whaia tau mo whaia so te mea e mawai pe e kona ai le ia le ilo se tai ia pe mai le ia o mai la ia wha pe mai Yesu o la e se tu la fono si ma tau via ota o tu tela tu la fono ne te ale me la si tu la fono se tasi e silia tu lo isi mo tu la fono ya tali lo fa Yesu ya lo fa tu le lo tu mo lo tu a tu mo lo Agaga tu mo lo malo si a tu ya lo fa tu le lo tu o ya pela o ya tu e fa mai o tu la fono ma e a fa tasi o mai a tu la fono ma tu ai no anto tali esa ale o tali awa elo fa ile tu mo lo loto lo malo si mo lo ngang ato e te le fa I sol tu la fono pe fa so tangata pe tal pelo pe fa so tu la ma tana su etasia ele ngata fo nanta po lus fo look na mai e fo la wa ngale la amasa la wa ngale auto usa la sili ma la tu si ta mo fa fo ya so se me e tofu fo ina pe mai le Yesu le fa mai lo mai o fe e ave ma tu tau na
Tau on te tongi matula Pete fo. sauna, ave matu tau langa. Matutongi matu la funga, ya kai sau. Ya, rela wale lo la wa fa ya. Isa, mawale ia wa wale lo ne la na la fa. Matala Yesu. Se amenga alto se to. Vai se tena ringa. Ya fie por la me Yesu la fetena. Ya meno. Se va ia por la tau, na ia no. Ya wale sa mai. Awe, ta fu mana to matena, re fa mai. Ola to kai sala la tele mai. Ya. A ver me ya kaisala. Wala ta kaisala me ya. Ai mai me na chua, ile chua. Se ponga na tato. E me na me na chua ni ma me kaisala. Tele man na toni la la fonga blanta si le mano. Pete ya, le e pa le ni a me ya. A me pe me le mano la to. A wala mano le tato fe o e me te ro me ya fa le mano mo tato. An me la e le ai me se sina tamu fa ya tu. E mo se me e mai le ya yo ya. Saya te ele potomato le omniscient. Le potomato ma aingo manatu. A singa mele ama il marofa ya tato. A singa mai matahu ala voldenga e amatai anga luelo le anga ngai tutolo ya tato. A famitala le upol man lama I mesatona. Famitala le upol poto ni mela anga mai. O fatasi bol filangalo le tu vi I ele. Va mo moso anga onga. Mato foi awane ya visena su anga onga. O le winga le upule se famtala I fua le su anga Amen. Or the discerning of spirits. O se tūlanga ua ngā lue atu le mana o le atua. Amen. Ma ua whaapupulaina I se tasi I le lalolangi o anganga. O se tūlanga ua e ai whaale anganga pe e te whaalongo ai I le lalolangi o anganga. Amen. E whaailoa ai le tu ai ngā nganga po ni anganga o lo ngā lue mai I tua o se tangata. Amen. Po ngā lue mai I se mea o lo tūla I mai. O se winga whaalia. Ia po se anganga wha o lo ngā lue mai ni whi au moli. Amen. E te loa tu ai le whaapongai po le sauce o se mea. Amen. Po le anganga o le atua mana angelu. Amen. Po o satani mana anganga leanga. Po le anganga o le loto o le tangata lava ia. Amen. For my ear, Brother Hagen, the discerning of spirits gives supernatural insight into the spiritual world or the realm of the spirit. It is seeing or hearing into the spirit world. It reveals what kind of spirit is in operation behind people, supernatural manifestations, Amen. or things that are happening. Vai le ta wala me pa mamla mai ai. O le so e na la le nganga ele o fatau ile ngalo ngatala ile tatu teo e manu malo ina nganga ele so nganga la o le so nganga le o le a tonu ale nganga le ile temile o lo itu o tangata le ai o lo ngalu mai ai o le nganga satani o le nganga le anga ma le nganga le fi ya o le nganga le to mana au ya po le nganga foi o tangata o me yo lo tau foi ngalu ne le lo langi ne e te mantua tangata ia e whainga lunga whatau raitu. E tala no le si o manga wa nganga leanga. Rato te tala no ia, e whatino fo ila. I le malosi le ama e nganga leanga ne. Ai si le atuara le malosi o le nganga le o le atua le au ai pule au au I mea uma. Le ranga ma ili swafa mataluian ina ua uma o na manu malo ina ia le e ka le si e whatau ina le toto Yesu kebisu. Whamailata ua utu inatu le pule. Ia te oto. E sole ngata makara ma le manosi umalfi o le manosi lalfi le la I manga ngalenga ai ma fa ona I loina I winga tangata e faali mai I le winga pe o satani mana au te longo fia na ngalenga ma e te ilo atu iona winga o na anga o na upu manga me fai e o ai temi wa telefone temi fa inga lunga fa salot e fai mai ya Yesu ke disoma ele e fina mai Mantu o le nganga o tangata lo whaolaina whanau whauina. O le nganga le were born again. E nau lawa I le tua. But o tatou loto mama natu mama whau e ao ona wha renew. E ao ona toi fuataina. I le upo le tua. Ia awane I white na I ma le fionga le tua.
ia o le tino fo'i e te tau ona tu I lalo mana onga le tino ma ina ia whapena langona le tino ina ia ngā wai lava I le whinangalo le tua. Ina waru ngā longa tāra ia paulo ma le ina wanga ia tutusu ngā longa sfungalon. Whamai o atu lātou I le whamai o atu I mātou I le mea te taroa. Whtai ele mai mātou le tasi ona tēne. Wa ile I tua wala, o na maua o loa tele. Ia, maona ali I ona walo anga. Mai wa whimulmulia o ia paulo mai mātou a langa o whapeane. O omne ne tangata le atua sisilese. Nā tu tala I atu o tūle ala o whaotanga. O whapea ona whai I aso I tele. A o ti ngā paulo o whari watu whai atu le I tua wala. O te whai atu o swafa Yesu Kiriso. Aluia I whafo I ate ia. O nālu e sailea o ia I whafo I le lawa tuaso. Ema waila ia, e mawhai ona tala no mai pe, o le tala no mai mea le atua. Ala o la moi lo le ia, e le au omna le atua po, e leo se nganga sa o le ia. Mai e foi tangata I tutonu, foi le leo, mai tala no mai wharotanga. Ai leo se nganga moni o le atua le, e o foi ai mea, o pufa pewhitanga, o mai whasaini mai e le atua. Ai le e te lo ngō fia le nganga le mai ai. E leo le nganga o le atua, le se nganga whaasala, e amai ai. A o le nganga po ma fofo po le loto tangata o le moli mai ai le ave ai le ai le se Mealofa le ia ona le o fai lava I lona lava mfai po lona pot Whalongo whala ia I upol teine ia e whai mai whe muli ai o ia paulo mai mātou o lātou lea ia mai o au na nei tangata le tua sili ese lātou te tā lai atu ia te autou le hala o le wha o le tanga ia wa ai na upu e pei o la e sao na upu e fai but o le nganga le tua le o le tua valo le tua teine lea o la e a foine o le nganga to fa se o le nganga mo pe se nganga fa la me le nganga le fai ia le o sa nei pe te mo fai pe fie le mai ele lo ele o le leilo na loto le mai ai o le nganga le to no teine nei ele o se nganga o le nganga le anga mai ai. O jo foi la ina. O source foi le nganga le anga le na te loa ai le ngaluenga paulo ma o Kirisiano le o te fai I te tonu I nai le nuu. Ia vai la mata uti o le mana o le to nano fai atu ia. O wane to e fai mesa uta ma nga vavau atu. Ia. O i upusa mo mangai e tauna fa ia e popoto atu ina e fa leo mai. E fa bo vavau atu. Aisha, ang fulang hali usa ko na ang hali foi mai ene. Fa te tinga foi ngal tani. Ma lia le tala fa mai wa fiu loi tangata ia e la te tongi le teine alu faiana valo anga ia tangata. E maua mai la tupe fo ile ia pe teimi nei pe o psychic ma tangata ia fortune Ma ngali fa te ulai tu fa te ulai. O fi tangata ia e a foine ia they can tell your fortune me fa pe but o nganga ia lua mai tua o nganga le hanga le fili Amen. So ilisi commentary ilisi tangata sa fai fa pe mai ia wa fa mai tele aso ia tingalo ma paulo fa mai e pei o le aso mua aso lua aso tolu ai ana le activate le Mealofa le o le discerning of spirits I loa loi paulo oi o le itu valo le itu ia tuli e se loa le nganga le malteine ia o le mafai lona toi fai ana Papalo anga ia. Ma wai tu pe. Ona voi ma pisigi sera o vai ana le fa nga isi kengele. Ya ele nga tsa foi na. Ole foi nga lu foi le nga le ya ani sa fa. Mancho foi tana le le foi nga lu nga fa pe to pe te ana ni ai. Se an me fa tu mo isa tani lo lot. O e pe lo ile nga pa. Le voi lo le ya tua. Lo le tu nga le ya. Ele ola loto ia. Ai fa mai mai o fatumu o lo loto satai o e pero ai ile nga pa ia o le sa fa no longo ai mene na no le Mealofa la toia na o e fa no longo il fa moi au tula mo Mealofa ia ele mo se le po se bi ingal tangata ai fa pion fa sa lo tuina tangata mai me no ti ai
Whai whale a o ngā ina ngā luenga ia, e whalawe lawe nei tei peo teine le ia le ngā teina. Ia tu e si nai langa salama me o lo whapeo whale tonu whalawe lawe ngia. Aia, whai loa le nganga o le atua. I tala inga ma me se se ia ngai mai. A le la mo ele le nganga le man me alofa le o le soe ngaonga. E lo ai o la tau ele tangata o le malama lama i la tau. Wafa mai sa tani pe sa o se angelo le malama lama. Ai le ai. Se ole angelo le pongsa. Le la fa pe mai ai ia Paulo i nanta po loa ko ni tu ta po su ta se mai o i la tu apostol pelo i la tu o le au fainga luenga ole o liua i la tu ma apostolo ke riso ai le ai e le o se mea fo i le e o foi a wa sa tani la o liua o ia e ia e fai ma angelo le manu lo la tu i unga tu sa ma la tu nga luenga e le ama tele yo tala inga se ia mai nei tu mai fai toa ia o nisi o la tutalia o nisi foi sai le mal malama au fa pe ona fa seina ona ia e le o ma fai la tu fa tanga ina ia le mano fa o le suenga nganga nei la tu te tofu foi wa fa mai tofu ia nganga o a wa fo ila e tena nganga ia ngai mai ai fa mai ia tofu ia nganga o malama Nena e se tau ai o le loa le fionga le tua. To be grounded in the word of God. A wā e le mawhai o na whaseina tatou. E na whai o lo mausali tatou i le upu o le fionga le tua. Mela na le whai mai ai ia le au ngani mai ai ia Ioane. For my test every spirit. Tofo ia nganga uma. O le langa ele nganga le upumoni, there is a spirit of truth, the Holy Spirit. Ai o lo sanga mai foi, ma le nganga ta fasise, o the spirit of error. Ioi. A le lai fa mai ma le tala Ioane, mua Ioane fa fo ipu mua e o le tolu, fa mai le au pele, au tau te whaalongo i a nganga umalava, a ia o tofo i a nganga, le mai le tua i la tau, a wai to tele perfetta pepelo o atu i le lalolani o le mea moni le nei to te loa i le nganga o le tua o a nganga uma o e tau tino o maliu mai e su le tino e mai le tua lava i la tou a o a nganga uma e le tau tino o maliu mai e su keriso i le tino e le mai le tua i la tou o le aniti keriso lava le nei wa outou whaalongo ai o le asau o lo iai nei lava i le lalolangi whi poe wha o outou le whana ue mai le tua lava outou o outou manu maa lofa ia te ilatou a wai sili o ia wa ia te outou i le ua i le lalolangi. Amen. Ya fa umai na ile. Asise lava asise lava lo malam lama anga ya Yesu Keriso ia o fa pena ona whaingo whintau whasise ele anganga lea le anti Keriso o le mena i dinai ei lava e tangata ia po o cults po o tapua inga ma o onga sise tantununga sise ia Keriso Yesu o ia o le alo o le atua o ia ua o ia lava le awala i le tama o ia le awala e maua i le ole whawawau o le isi mea le pen whamai Ioane e lato te tama whai lava e whai mai e le ai e le ia fio mai Yesu Keriso i le tino a wā fo i lava o le koa po le fatu lea o le tala le lea o Keriso Yesu na fio mai li utino tangata le alo le tua ina ia whapena o na tutongi i lona ola le angasala le lalolangi o lona toto na whaamalingi ina o lona maliu i lunga o le sataura o lona toe tu manu malo o le fatu lea o le tala le lei whatawina i oe maau ma ua whapena o na mau ai tatou le ole whaavavau. Amen. Amen. Ua whanonongo mai. E se tāua mena lenga mai ne mea alo alvesilia. O le ale te leo ne mea alo wharo whaonga ina nei tono o le kalesi. Po le tino Keriso. O le fesilina e tali e ai tātou wa whanau fawina tono la ingo le atu.
ma o te tonu fo ia a whapea e matuanga lue ina nei Mealofa. Ma tātou wanga i le upo le tua o peo le ntana no atu tina a ona mautu tātou le upo le tua e te longo fia le anganga le tutono se mea. I le na le anganga fo i satan, e fo i anganga i tole whawe besi se mea. Le anganga o tangata fo i le ita o tangata ma le ia a i ele file mo e mai le tua o na wolo ngalua ina nei Mealofa. Ia whaftai le tua le nei fiafi fo i le vi inga le tua whamanu i tele le tua ia te o tau ia manu i tele lava ia o tau a inga mana i whanau manu ia tau fafo manu ia tau fale ia manu ia tau ngā luenga manu ia me tango ia o tau lima o a fo i mea lo whenga ia ma o tau tanga whamanu ia pēa le tua le tatalo ia ngā lua ina Mealofa i tono le kalesia ina ia mawhai o tātou lo ina mwhamauni ia le o lo soifua lama le tātou atua lo ia e tātou le fisoso ansili o la nganga pa ia lea ma Mealofa o whamatu ina mai mo i tātou a wale whaanga o ina malangolua ina o le kālesia na mali wale tātou li o Isu Kiriso ala tātou tatalo whamanu e tele olo mātou atua le nei tuaso anga le leile whaangolongo o a fo i mea lo mātou le ia mo mia o na whaalau tele mātou e whaamamafa a maila vai olo mātou le ia le taimi ma le lao lao e mātou te toi a whea matalutalo noi o na o melo loto ma mea mana ne o lo malo e aona o ina i mātou anga le leila o e kālesia mai lo mwhain mau o mai nei tūlau fo i le vi inga i ate o na o Yesu. Amen.